Meichia kumtling lo mutpui mahse inven na amana wangin rem na apum pelhlau Queensland Australia akhosa Max Patrick Edwards kumsom ni pakhata upa chuan meichetlei rol kumsom palimi chu an chen naina Mipathmeichhiatna a hmanpui ti dakoriar mel chuan atar langa Max Patrick le meichetlei rol kumsom palimi te hi social media apps wing lama anin tonga kar khat chuang anin biak po hnuwa Max chuan an chen naina hruain Mipathmeichhiatna a hmanpui ta ni meichetlei rol kumsom palimi chu amut pui hnuwa an chen na in lama iubarin a thla ho le a meichetlei rol nu chuan ka fanu chunga eng thil ngei ti tak le tia azo chuan Max Patrick chuan a chet dan chu a phana sa hle a hnuwa phone kal tlanga anin biak na inven na wo chungin a fanu chu amut pui ti a in puang le ta ni Benley District Kota Patrick chung chang chu ngai tu ani a judge chuan Patrickan inven na amana wangle meichetlei rolin rem ti na apek boka wangin thuboi engma asiam sak talawani Patrick chu misuala chiar ani lo baka zela alut don lo bok ni inan soi Queensland a hian state dang ang lo takin meichia kumsom pali tlingto ten an rem ti na a mipa an mutpui chuan mipa te chunga thuboi siam sak thei an nilowani meichia chu kumsom paruk nuai lampo ni se danin rem thei na a nei lo ti an soi bok UK a ero meichia ten kumsom paruk mi an ni chawin mipa terem ti na an pe thei thung Remkim Optical Zion Street Dolis Cafe chunga mitlam har satne nei tan engtik lai point athonin imit kan check sak thei chia tarmit frame chi sang classic atanga tun lai ber kan nei reng boke glass quality chi sang du thlan tur kan kol reng boka power changai chi porang takin kan cha sak zung the special discount pek ne kani khovel moina le ro puina te fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani anu pui nei don nia van doi thak takin aboral thi na chu tu ma pumpel thei rual ani lova mahse nupui nei nia kher thi na in thla azar tamai chu hriat thiam a harin a hril hai thak ngotang le in nei lom na hun chu ruang vui nia a chang ta jok sia Cambodia kandal khuwa papakhat krongpot kumsom nga pahnia upa chu van doi thak takin anupui nei nia a thi ti an soya krongpot le anupui ni mai tur chuan February nili sang ni som ni pakhat chu anin nei hun turatan an ruat lok ti an soya tual chung mi te soidanin mo nei tu krong le anupui ni mai tur mo te chuan in kut suina an nei don trepa mo nei tu chu nuam sam lovin rang takin provincial referral hospital lama tlan pui ngal ani a tlai lamdar nga roi kil a hun trep to tia damdo ina mo pa chu van doi thak takin aboral zuitani in nei mo lom na ni chu ruang vuina huna achanga an chung te lom na chu lungai na achang zotani an lainat om kher mai dar kar nga chuang zet plastic surgery apal tlang hnuwa a har chuwa mek chuan atan van pui achimani ber doctor te hi eng ang po in thiam te ma se ti sual nei theireng han ni awangin za chuan in nga na tlak an ni bik lovani Central Russia a khosa nupakhat Liubov Lafar kumsomli pangami chuan a hnute siam dang lam tuma surgery paltlang nan pound sang thum zakwa zet sum a senral hnuwa atan van pui achimani bera Russian nu fa pathum nei to hi kumsari chuang zet mai a hnutelama har satna ato awangin a hnute chu plastic surgery manga siam dang lam turin thutluk na asiam tani Russian plastic surgeon lar Tatiana Romanovskaya chu a hnute siam dang lam turin a beron zeta Tatiana chuan a ai o turin a tho pui rastam chu Lubov nute siam turin mo phurna a hlan chhong le ani plastic surgeon rastam chuan dar kar nga chuang zet plastic surgery ati saknuwa Lubov Lafar chu a har chuameu chuan adam chung hun chu ati kholo zo tavek ani ber mai a hnute siam dang lam a in be sei lain a tak samun sang atanga an la khom thau litar ni lai mai chu
among tama an chhun kha sak ta dai mai ni he athil ti hian a hna a fa tele a pasal baka engkim a chan pha ti asoya hliam torbaka engma hlok na tel anei hau lo lubov lafarin surgery apaltlang nu chuan apasalin a hlawa abula amut ngam lo wangin room hrana an khung hrang tian tar lang bok kamong tam puar peng pong le ka hnute song chhelutuk ka hmu chuan ka hlau tak zetani ti in ama pon asoi nge nge ni achunga thil duam lo tak thleng chung chang chu social media lama an tar lan nu in doctor kurma baif chuan russian kota akhinga ne nairo achang lo thung plastic surgery anti saklaya fel hlel omte chu chui chian sak ngei turin thu nei tu te hena ngem na asiam zuitani an cho ordar abuat sai zo don trepa an sut le awangin lung chetakin patling atrap lom lom nanna khirtak covid-19 hrileng mek chuan nasatakin khosak phung angonga mitam takin an na an chan baka company tamjok chu khar alo rul ta hialani heti lai hian indonesia rama papakhat chu achhung komamo phusuk nan le eizon nan chodor te takte ahonga chu chu an chung korin rol berani nikhat chu cho order tam tham tak abuat sai mek lai le azo trep to tia order te an cancel thu a hrele tlat mai le order cancel thu a hriat meu chuan lung chhetakin patling thankin to atrap lom lom mai ni heng anei tur order te hi pek somruk lai ni in adora tanga hral chhuat tura tan chuan a thahnem ve viawani lung chhetaka ata chanpo sumpuk chopa chodor te takte hong ve thei ani awang ani a ahmalam hun angai tua chuan aril ru a ha in abangbo angreng hle ani tiktok user happy 08 chuan dor nei tu trap lai video chu tiktok lama pholangin lung chetaka atrap lai chu mitam takin anlaina zia le an khongai zia an soilang ve bok suara ina tarlan danin dor nei tu hian cho order an cancel takte chu tangkai thei ang bera man tumin som tu nu le pa nei lo te hne na le mos lama athlonin ape tian tar langa sumdon na tluang tak nei turin mitam takin du sakna an hlan mol mol bokani quarantine dan bo chia pu ania wangin an mana $1 sangthum zanga achoi nuwa ruk bowani tian hre chuak Taiwan rama COVID-19 dan bo chia te chu na taka hremna pek an ni a an sum choi po anep lo hle he thil hi COVID-19 laka an him na turani ti hria in dan bo chia te chu dim na om hau lovin an hrem thina ni heti lai hian papakhat chu COVID-19 dan bo chia pu ani awangin thunei tu ten an mana mahse an hanzir chianga ruk bo ani awangin an chhuah le ti hriat ani sang ni som ni october thatop lam khan hong kong atangin papakhat chen tia ko chu taiwan a alu ta nan ta central city a athian teina quarantine ani thu ministry of justice administrative enforcement agency chuan atar langani sang ni som ni november ni khat tual chung sana a dar som pakhata bathing tu pakhat chu quarantine center a lutin chen chu athian emoti in adu lo chungin a hruai chuak ta ni ba petla turin annora kutan thak nuwa anda kir le ta ni public health authority lam chuan chen chu quarantine dan bo chhia pu in dollar sangthum zanga an choi tira a hnuwa chen chung chang chu ministry of justice lama hlan chhon le ni in police ten kidnapani ti an hre chuak ta ni poi khoi tu te hi chuizui nga lan ni thu cnn chuan atar lang bok mani lok po khan Philippines rama papakhat chu second rok chung lek pon ara awangin choi tir alo ni le to bok UN Security Council Tawng Chhuak ta a State Councilor Aung San Suu Kyi chua thuai turin an ti Aung San Suu Kyi chu nilai niliam ta khan import lo manga thu boi siam sak ani a atuk ninga ni khan UN Security Council chuan NLD leader le State Councilor ni bok Aung San Suu Kyi chu chua zalen thuai turin o ka an nei zui vele ta UN Security Council chuan Myanmar rama
sipai chakna hmanga sarkar paithla ka om chu an ngai mo thu tar langin State Councilor Aung San Suu Kyi baka President Win Mint Thiamin ruai tulok hremek te chu chuak ngal thuai turin thu chua an siam ti Reuters chuan atar langani hei baka hian Myanmar ama mipui sarkar tundin ani ngei theinan mimal zalen na inza sak tele zalen na tluan tling aom theinan rule of law ngai poimo atul thu chua antar lang bok United Nations Secretary General Antonio Guterres poin khovel ram sang sang te chu Myanmar sipai che dan chu do turle atul huna che mai thei turin in sing satran turin angin ngal bok sipai te chuan sarkar ding lai paithla a thunei na an chan theinan diglo takin Aung San Suu Kyi le President Win Mint te chu nilai ni khan thu buai an siam saka tan ina khung ngei an tumani heti rol hian state of emergency kum khat chung an puang zui bok